mzima kabisa. Sawa. Vizuri sana. None yatumye byo kurya ngivyo ngaho. Ameniagiza chakula. Shiranga. Weka hapo. Bahejeje gutekera umugambi. Wameshatengeneza jambo. Bahejeje kubivugana. Walishasemezana. Baravuga tumunsi n'umunsi. Wakasema leo ni leo. Nta kundi ntibishoboka. Haiwezekani leo. Akagahungu kamwe gatona kuri twebwe. Aka katoto kamejipitisha juu yetu. Shobora kwemera ko katubana. Hatuwezi kukubali kaka juu yetu. No munsi ndaheze. Leo tumekuja. Barateguye inama. Wakaandaa. Baravuga bati none tugire nje tumwice. Wakasema sasa na kwa ajili kumuua. Hari umwana wabo muri bo. Akatokea ndugu yao. Yitwa Yubeni. Ambaye jina lake ndio Yubeni. Yubeni. Aravuga ati bene data. Akasema ndugu zangu. Twisiga amazi utageza. Tusijipake dawa. Dushobora kwica umwene wacu. Tusimuiwe ndugu. Reka tumureke. Acha tumwache. Ariko lakini icyo twokora tunapaswa tumugurisha. Tumuuze. Tumugurishe. Tumuuze. Ukeneye. Kwa wale wanaomhitaji. Wampeleke. Bene wabati kandi ivyo nivyo. Leo wakasema ndugu zake kwamba ni ivyo tunavyumva. Ivyo tunavisikia. None dukora iki? Sasa tufanyeje? Tunataka kubahita. Tuangalie wanawapita njia. Hali hafi y'barabara rija muri Egiputa. Palikuwa ni karibu na barabara ya kwenda Misri. Hanyuma rero alafu sasa baragenda barategera. Wakaenda wakasubiri. Hali Abarabu bahora bacaho hano. Kulikuwa na Waarabu walikuwa wanapita. Murazi ko Abarabu bahereye kera bagura abantu. Mnajua Waarabu walianzia zamani kununua watu. Bitwa abakoloni. Wakiitwa ni wakoloni. Abo babaye abakoloni. Hao walikuwa ni wakoloni. Baracuruje abantu guhera kera. Walifanya biashara ya watu. Abo rero igikorwa cyabo cyarabandanije. Leo biashara yao ilisonga. Hanyuma baca baragenda barahura nabo bantu. Wakaenda wakakutana. Baravuga bati turafise umuntu tugurisha. Wakawaambia kwamba tunaye mtu tunaye. Uwo mutugurira. Mnaweza kutununulia. Uwo mutugurira. Mnaweza kutununulia. Baravuga bati turashobora kumugura. Sisi tunaweza tukanunua. Ariko tubanje kumubona. Lakini tukishamuona. Ngo tubereke. Njoni tumuone. Baca baraza. Wakaja. Bazanye n'abamugura. Wakaja na wale. Aho bahejeje kumurwa mu kinogo. Walikuwa wameshamtumbukiza kwenye shimo. Bashitse harya. Walipofika pale. Baravuga bati nguri. Wakasema ni yule pale. Aho Yosefu. Hapo Yosefu. Yari mu kinogo. Alikuwa ndani ya shimo. Alikuwa anaraba bene wabo. Yuko anaangalia ndugu zake. Alikuwa anabitegereza. Yuko anawaangalia. Oh bene wabo. Oh ndugu zangu. Bene wabo. Oh ndugu zangu. Bene wabo ati nure. Ndugu zake wakasema ni huyo hapa. Duha mahera. Tupeni fedha. Barumvikana. Wakasikia. Amahera barabaha. Hela wakampa. Bahejeje. Walipopenda. Bakura Yosefu hariya mu kinogo. Wakamtoa Yosefu katika. Baramuduza. Wakampandisha. Baza kumuduza. Walipompandisha. Baravuga tumuntu wanyu ngo. Wakasema mtu wetu ni huyo. Kure mu maso twara. Haya pelekeni huko. Bamaze kumutwara. Walipompeleka. Bene wabo. Ndugu zake. Baramwitegereza. Wakamwangalia. Nyenyeri. Nyota. Ukwezi. Mwezi. Izuba. Jua. Niwe tuganza. Ndio litatumiliki. Genda. Nenda huko. Genda. Nenda huko. Genda. Toka hapa. Basi. Niwenda niko ndamubona Yosefu. Ntafiye niko ndamubona Yosefu. Niwenda Yosefu niko ndamubona. Yosefu ntafiye niko ndamubona. Nigenda n'imbere y'abamutwara. Yuko mbele wanamepeleka. Ariko baramubwira ati garuka. Wako wanamsukuma nenda. Garuka. Tembea. Amugurana ntacubahiro. Mnunuzi amenunua hana adabu. Amugurana ntacubahiro. Hana heshima. Dawa Yosefu ngahira. Yosefu anarushwa. Ariko arahenda. Anasukuma. Ariko arahenda. Anasukuma. Garuka tugende. Tembea. Baramujyana. Wakampeleka. Amaze kumujyana. Walikompeleka. Bamushikanye muri Egiputa. Wakamfikisha Misri. Kushika muri Egiputa. Walipofika Misri. Ashitse muri Egiputa. Alipofika Misri. Habaho umugabo umwe. Akatokea mwanaume mmoja. Yari mu nzego za gisirikare. Alikuwa katika jeshi. Yitwa Potifari. Alikuwa anaitwa Potifari. Uwo Potifari yitegereje Yosefu. Huyo Potifari alipomwangalia Yosefu. Aramushima. Akampenda. Aravuga ati ni mumumwe. Akasema nipeni. Aze kuba umukozi wanjye. Awe mtumishi wangu. Ariko muri ibyo byose Yosefu. Lakini katika hayo Yosefu. Afise amasezerano. Ana ahadi. Yabwiwe ko imiganda izomunamira. Alisikia ahadi kwamba miganda itamwinamia. Yabwiwe ko inyenyeri n'ukwezi n'izuba bizomupfukamira. Aliambiwa kwamba nyota na mwezi na jua vitamwinamia. Ariko ibyo ntarabibona. Lakini hivyo hajaona. Yabona amagorwa. Yosefu amaze kuba umukozi wo mu nzu. Yosefu alipokuwa ni mtumishi wa ndani. Yarashitse. Ilifika. Muka Potifari. Mke wa Potifari aramugomwa. Akampenda. Amaze kumugomwa. Alipompenda. Umunsi w'izina. Siku moja. Akaramuhamagara. Akamwita. Aramubwira ati Yosefu. Akamwambia Yosefu. Aritaba. Akaitika. Amaze kwitaba. Alipoitika. Amubwira ati ngo hano. Akamwambia njoo hapa. Hama aragenda. Naye akaja. Amwinjiza mu cyumba. Akamuingiza katika chumba. Amwinjije amubwira ati ngwino. Akamwambia sogea huku. Injira ntagoba. Ingia tu hakuna wasiwasi. Ntaburane. Hakuna matatizo. Yosefu
Yosefu aramubaza, Yosefu akamuuliza, mama ujaniki, mama ni nini? ugombiki, Unataka nini? aravuga ati ngibino ndakubarire, Asema sogea huko nikwambie. igigo ndakubarire. Sogea huko nikwambie. Yosefu aravuga ati, Yosefu aya akamwambia, ntaco nahanda vyumva, niambie hata hapa nasikia. igigo y'igigwino. Akamwambia sogea huko. Aramubwira amajambo, Akamwambia amajambo maneno. yamubariye. Maneno aliyomwambia. Yosefu kubera ko yari umwizigirwa, Kwa kuwa Yosefu alikuwa ni mwaminifu. yari umuntu w'umwizigirwa, Alikuwa ni mtu mwaminifu. Imana yemera, Mungu anayemkubali abantu baramwemera. na watu wanamkubali. Yosefu ntavyo yumvise, Yosefu hakuvisikia Yosefu hivyo. ntavyo yemeye. Yosefu hakusikia hayo. Abwira muka Potifari, Akamwambia mke wa Potifa. aramubwira ati ico ntigishoboka, Akamwambia hiyo je haliwezekani. sinshobora kuryamaho databuja ryama. Siwezi kulala sehemu ya baba yangu. Yosefu acagomba kwivumura avayo. Yosefu akataka atoke. Muka Potifari acagumya umwambaro wiwe, Yosefu akamshika nguo yake. amaze kuwugumya Alipoishika arawumusigira, akamwachia. awumusigiye Alipomwachia ariyirukira, akajikimbilia. amaze kwiyirukira Alipojikimbilia yisubirira hariya mu gikoni, agenda kwibandaniriza ivyiwe, akaanza kwenda kupika. vyamuzanye. Vilivyomleta Wa mugore yule mwanamke ariyumvira, akafikiria, iki ni icigisho ku bamaraya, hili ni fundisho kwa abagore wanawake. batabungwa n'abagabo babo, Wanawake wasiokuwa na abagore bifuza gushobora kuvyarana n'ababoyi babo. wanawake ambao wanatamani Ikibazo wanaofanya kigoye kazi. cyane, Neno ambalo ni gasaba gumu umugore sana. w'abinisire Unamkuta mke wa uno mtu musi mkubwa, akifuza kuryamana n'umukozi, anatamani mfanyakazi. ugasanga umugore we nakatunze Unamkuta mke wa tajiri akifuza kuryamana n'umukozi. anatamani kulala na Niko mfanyakazi. vyabaye kwaniko muka Potifari, Ndivyo ilivyokuwa katika mke ariko wa Yosefu Potifa. aravuga ati kuri jewe kirazira, Yosefu akasema kwangu ni mwiko, kirazira, haiwezekani. akaga kubarira ingene vyagenze. Acha nikwambie ilivyokuwa. Uwo muka Potifari Huyo mke wa Potifa amaze kubona Yosefu abihiye, alipomwona Yosefu yaciye ameenda, yibaza ati none nkora iki, akafikiria katika kichwa chake nifanye. ibanga riramenetse. Si nimefumbuka. Araza kubwira umugabo wawe, Akamwambia mme wangu, none niyamubwira bigenda gute? atakapomwambia itakuwa. Muka Potifari aritegura, Mke wa Potifa ariga mu mutwe, ariga, akaandaa katika kichwa chake, aravuga ati none nkora iki? akasema nitafanya nini? Kajya kagabo turahura uno, Kale jamaa tutakukutana. ndakabwiye ibyo dukora karansi, Nikaambia kwamba tufanye ngira mambo. ndabikore kandi ndashoboka. Nataka nifanye tena itawezekana. Potifari avuye ku kazi, Potifa ametoka kazini, arinjiye yashitse mu rupangu, ameingia ndani, ameingia amuhaye ndani, amazi agiye muri dushe, amempa maji, arahejeje koga agiye mu nzu, amemaliza kuoga, sasa ameingia ndani, arambaye aje muri salo, amevaa, amekaa sebuleni, aje muri salo bazanye ifunguro. amefika sebuleni, wameleta Potifari chakula. atanguye gufungura, Potifa ameanza kula, ariko barafungura, yuko anakula. muka Potifari aramwegereye, Mke wa Potifa akamsogelea, ariko barafungura, wako wanakula, ariko muka Potifari lakini mke wa ariko Potifa ariga ikinyoma, yuko anaiga ariko uongo, ariga ikinyoma, yuko anaiga uongo ingene ashobora gukora jinsi kugira atakavyofanya ngo Yosefu agire ingorane. ili Yosefu apate matatizo. Yosefu afise amasezerano, Yosefu ana ahadi. Yosefu afise inzozi, Yosefu ana ndoto, ariko yaragurishijwe, lakini aliuzwa. none hashitse kwa Potifari, Basi imefika kwa Potifa, ariko arigiga umugambi ngene. yuko anaangaliwa habari mbaya. Potifari ahejeje gufungura, Potifa amemaliza kula, hama umugore wiwe aricara, mke wake amekaa. aramubwira ati se w'abana urabizi, Unajua baba watoto, unajua uwo mugabo wazanye ni umukozi cyane. huyu uliyemleta ni mfanyakazi au Umukozi wazanye, huyu ni mfanyakazi au aramubwira ati kuki madamu, mume wake akamuuliza ni vipi mke wako? ndakubwiye ko atari umukozi wazanye, Nakwambia huyu sio mfanyakazi, ubu yaje kugusubira mu rugo. huyu alikuja kurudia katika kitanda chake. Mariya byabaye, Akashtuka akasema, niambie ilikuwaje? habaye iki? Imekuwaje? Yaje nzazi yambona samba tu, Nilimwona na nilikuta chumbani, abwira ngo ntakunda umugabo waje, na akasema kwamba lazima lale Achiye ndavyanga. na mimi nikavikataa. none mpejeje kuvyanga, Nilipovikataa, umugabo wanje nakubajije, mume wangu wazanye umukozi akuuliza, cyangwa wazanye ugusubirira. uleta mfanyakazi ulitaka? Potifari avyumvise, Potifa umukuru aliposikia, wa gisirikare, mkuu wa jeshi komandema, komande biranka mu mutwe kabisa, ikakataa, ahamagara Yosefu. akamwita Yosefu. Yosefu, 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 sabwe, naam baba, ngo njoo mara moja. Yosefu ngo araje, Yosefu ashitse akakisha. mbere ya Potifari. Alipofika mbele ya Potifari Potifa, aramubaza, Potifa akamuuliza, Yosefu, Yosefu, ibi wakoze ni biki? ulifanya nini? Mbarira ibi wakoze, Niambie ulifanya nini? wabibwiwe nande? Uliambiwa na Ninde nani? yabikubarira? Nani alikwambia? Mbarira, Niambie. nakoze iki na data? Akasema nimefanya nini? Ndakubwiye mbarira. Nasema unaambie. Yosefu aravuga ati jewe nta na kimwe data. Yosefu akasema baba, sijafanya Bwana kitu. mwogo yu, Wewe hakuko wabikora cyari
aritanga yule mama aravuga ati uwo muhungu akasema huyu nagiye ko nasanga mchumba nilimwona na nikuta agomba kitandani kuryama anataka kulala nicyo kintu cyamuze ndicho kitu si umukozi wazanye mu gusubiza si mtumishi amen ukariko byabaye huko nije ndio kwa Yosefu nabyumvise Yosefu umesikia ekanye data Yosefu akasema hapana siko byabaye si kweli ndio uwo mabusha huyu mama huyu yapamagaye aliniita abwira kiko hano akanambia njoo nitaba nami nikaitika shitse nilipofika yabwiye bitumvikana amenambia mambo nisiyoyaelewa abwira ko ndongamba ku kitanda cyawe akanambia kwamba niale katika kitanda changu ntibishoboka mama nikamwambia haiwezekani ntibishoboka mama mimi hayo hayawezekani cyagomba kwisohokera nami nikataka kutoka kutoka kwisohokera nilipotaka yakira undi kutoka mwambaro wanje amenishika shati amaze kuwugumya aliponishika cyangwa kwiyambura nami abamusigarana nikabaki kusigarana alipobakia nami nikatoka ndibanganiza ariko nami nikaendelea na shughuli cyo cyo mubona afite umwambaro wanje ndiyo maana naona na mwana uko niko byagenze huko ndije wagumuna teka na huyo mwanamke akasema aisha ama ugongo umuhungu n'umusuma huyu ni mwenzi umuhungu n'umwicanyi huyu ni muuaji huyu Potiphar ahamagara polisi akamwita polisi polisi ngo njoo hapa mara moja twari umuntu mwingi peleka Yosefu gerezani mwabyumvise nayasikia Yosefu afite amasezerano Yosefu ana ahadi yabonye imiganda 11 bimunamye aliona miganda 11 yabonye izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 zimunamye aliona jua na nyota na mwezi vinamwinamia ibyo ntabyo arabona abonye gutungwa aidha hakuviona ameona kwenda gerezani mujya Yosefu baratwara Yosefu amebeba ariko minoti yuko na pimo abona Yosefu Yosefu amepeleka aragiye amepeleka abaswaye mibohe wamepeleka gerezani wamepeleka alinjije mibohe wameingiza gerezani Yosefu alinjije Yosefu ameingia arukaye wamefunga kufuri bashizeko kufuri wameweka ariko afise amasezerano lakini ahadi ashitse yonibaza akafikiri alipofika gerezani ndio wambariye mahana baba niambie ulioniambia ibyo wambiriye ulioniambia none nibi sasa ni hivi Yosefu ali mibohero Yosefu yuko gerezani asanga hariyo akakuta kuna watu hari abandi bantu babiri kuna watu wengine wawili bakora ibwami walikuwa wanafanya kazi katika ufalme bakoze amakosha walikuwa na makosa baramushwe wamefungwa hari umunsi umwe alafu siku moja abo babiri hao wawili bararota wakaota bamaze kurota walipoota barotorera Yosefu wakamwotea ile ndoto baravuga ingene yarose mmoja akasema undi alichoota aravuga ingene yarose mwingine akasema alichoota hanyuma Yosefu arabarotorera inzozi halafu Yosefu akawatolea tafsiri ya ndoto arababwira ati ngoma ndababwira inzozi zawe akawaambia nataka niwatafsirie ndoto wewe warose ibi wewe ulioota hii ndoto ugiye kuva mu ibohero unaenda kufunguliwa ariko uzocumanikwa lakini utatundikwa uzoca wicwa utakufa hanyuma nabo barose ibi halafu na wewe ulioota hii ndoto ugiye kuva mu ibohero umeenda kutoka gerezani ariko uzosubira mu ibanga ryawe lakini utarudia katika kazi ibyo zako byabaye uko nyene haya yalikuwa hivyo Yosefu yababariye Yosefu alivyowaambia bimaze gushika vilipofika basohotse bavuye mu ibohero walipotoka Yosefu gerezani arabibutsa Yosefu arababwira akawakumbusha ati muze munyibuke akawaambia muje munikumbuke mugashikira munyibuke mutakapofika huko ariko munikumbuke bashitse hariya lakini walipofika pale baribagiye walisahau uwagereye kumanikwa aliyeandaliwa kuwekwa juu uwagerewe kwicwa aliyeandaliwa kuuawa yarishwe aliuawa uwasubijwe mu mabanga yiwe aliyerudishwa kazini yarasubijwe mu mabanga alirudi kazini hanyuma birabaho alafu ikaendelea harabaye ikibazo kimwe ukawa na swali harabaye ikibazo kulipotokea swali uwo muntu umwe huyo mtu mmoja warimo guhanwa na Yosefu katika watu waliokuwa gerezani na Yosefu harageraho ikafikia wakati abwira umwami akamwambia mfalme ati hamwe watwaye ibibohero pale tulipokuwa gerezani hariho umuyuda yupo Myuda twari tubohanywe ambaye tulikuwa naye gerezani niwe yatubotoreye ndiye aliyetuletea hizo ibyo ndoto twabose ambapo hizi ndoto kandi uko zetu yabitubariye tena alizotuambia niko byabaye hivyo ilivyokuwa hivyo kandi nibaze hamwe tena ninafikiri uwo muntu hamwe yoza tena nafikiri akija hapa uwo muntu aricyo yofasha kuna kitu anaweza kusaidia mwami aravuga ati none uwo muntu arabaho mfalme akasema huyo mtu anaweza kuwepo ariho yupo kandi ari mu ibohero tena yuko gerezani gende mumuzane ndeni mumlete mwanya mwiza urageze muda mzuri Haleluya.